Mi smo krenuli sa jednom idejom okupljanja da oni koji imaju šta da kažu progovore. Očigledno da je najveći problem kod svih nas da nešto kažemo. Ovo udruženje košta. A šta košta? Košta da neko može da ustane i da kaže šta je radio. Ne mora sve, neka kaže ono u što je 100% siguran. Nikoga ne traži da govori ono što nije činjenica. Ćutanje je zločin. I to ne zločin. Niko ne mora ovde da voli otadžbinu, ako ne voli svoju porodicu. Onaj koji voli svoju porodicu, on voli otadžbinu. A da ne bi dužio, ja ću da kažem stihove jedne poeme koja oslikava neko naše stanje. A to je: ne priznajem opštu krivicu za svaku boru na srpskom licu, ali kriv sam što nam je svađa razgovor, što brat bratu najdublje oko kopa kada mu drugi ne mogu ništa. Kriv sam što se gase naša pepelišta pod krstovima manastirskim, što nam snove pokradoše, nebom raziše, groblja nam množiše, kolevke popališe, opoganiše jezik i božure. Kriv sam što se u Boga nadam, što sam navikao da stradam, što ustajem kad padam, što ćutim i što se ne jadam. Kriv sam i što mi kičma mesto tregera ne služi, što mi je jezik duži no što treba i što prizivam pretke i sadašnje retke za putokaz narodu mome kad duhom i snagom klone. Kriv sam što Boga prizivam uz pomoć krsta i 3 prsta i molim da zlikovcima oprosti, ja znam da znaju šta rade. Kriv sam što mi zemlju krune, bez bune naroda moga. Kriv sam i jesam i nisam, kriv sam i što jesam gde jesam i što nisam gde nisam i što sam onih čiji sam. Kriv sam i evo čita mi se na licu, kriv sam, kriv i priznajem krivicu. Hvala vam na druženju. Zahvalim ime udruženja putem zahvalnice, a Jugoslav će posle toga da nam prezentuje neka nova dokumenta koja su među vremenu skupili vezano za istinu i pravdu. Živjeli! Živio, kako si kratak, Za Sjedinjene srpske države! Za Sjedinjene srpske države! Bravo! Evo u ime udruženja našem domaćinu, koji Ibar preseli ovdje u Beograd, kako i treba, jedna zahvalnica i jedan novi početak širenja one priče koju svi mi ovde želimo da bude bolje otadžbini. Ovo što kaže Dejan je apsolutno u pravu, otadžbina je šira od Republike, od bilo koje granice, tamo gde žive Srbi, tu je svud otadžbina. Hvala ti na svemu i nadam se da ćeš u svom kraju da ovu priču širiš, ne zarad nas, nego zarad naraštaja koji dolaze po nas. Hvala vam puno. Ja bih htio samo malo da se zahvalim vama svima što ste došli. Ja nisam neki govornik, znači živim na selu, malo sam ovako povučen i stidljiv. Meni je rođak Milanko i komšija, znači sve, drago mi je i hvala mu se zahvalim. I u moje ime želim da dam treću, znači rakiju, znači to po srpskom običaju, da se popije, nemoj da zamerite što ja to ne pijem, ja stvarno znači ne pijem, tu imam malo neki zdravstveni razlog, ali u svakom slučaju hvala vam mnogo od srca. Što sam upoznali. Ali to znači možda sa svakima pije treća. Dobre, takav je običaj. Prema tome, kambi rakija. Idemo dečaci, idemo brži red. Dragi članovi udruženja, dragi prijatelji, dragi gosti, budući članovi udruženja, ja vam se zahvaljujem što ste došli i odazvali se pozivu mog rođaka koji je rešio da bude domaćin. Žao mi je što to nije u okolini Studenice ili dolini Ibra, ali hteo je po svaku cenu i onda je ovo bilo najbolje rešenje da mi ne idemo tamo, nego on da dođe ovde. Za napredak udruženja koje je humanitarno, dobrovoljno, neprofitabilno, a u nazivu nosi sabornost, što znači okupljanje, ali ne bilo kakvo okupljanje, nego sabornost koja je inače negovana u državi Srbiji, u skoro svim selima, u skoro svim gradovima, nažalost,
nema više stanovništva u selima, time se izgubila sabornost i sada se preselila, nažalost, u gradove, ali je dobro i zahvaljujući inicijatorima ovog udruženja da postoji u gradu Beogradu. Imam posebnu čast da pozdravim po želji domaćina, gospodina Petrušića, normalno domaćina Stevana Đurovića i Milana Glamočanina. Bez kamera i bez snimanja reću nešto posle kad završite. U to ime živeli. Evo, mi ćemo po starom srpskom običaju. I ja ću zdraviti Jugoslavu. Ali ćemo da unakrstimo. Ovo mora da je kosovska neka fraza. Tako ti Bog na njega, te ga nađe. Šta si ti tamo? Metohijska. Ne, mora da podnove, pošto nikom nisu na zdravlju. Ne, na zdravije, nisi čuo. A drugi. Na zdravije. Sad ću. Bravo, Janko. Hvala vam što ste došli. Ja nisam član udruženja, ali srcem i dušom pripadam to Stevanu, odavno sam sa njime. Želim samo da vam kažem da mnogi od vas mnogo bolje poznaju situaciju od mene. Ja sam se tada nalazio na polju i pomagao sa spoljne strane, odnosno bio sam u jednoj vrsti čoveka koji je sve video s one druge strane i najbolje znam šta je napadalo našu zemlju. Stevan Đurović i Jugoslav Petrušić nisu znali kako da izađu na kraj sa neprijateljom koji sprema za 2018. godinu ulazak 50 miliona Crnaca i Arapa na našu teritoriju, između ostalog blizu 1 milion ljudi će ostati na našoj teritoriji, pa smo onda smislili da elektronskim putem, odnosno propagandnim putem, pokušamo još jedan put da zaštitimo Kosovo. Ali ne mi, odnosno vi koji ste proživjeli to što ste proživjeli i sve ono prošli što ste prošli. Želim da svako od vas, ljudi kažu da mali skupovi su mali skupovi, ovi mali skupovi su najjači skupovi. I samo odatle su počinjale velike stvari, pa tako i ovde smatram. Prvi put u životu želimo da deca od 10 godina do 25 ova dokumenta koje imamo proslede elektronskim putem i sami uđu u borbu, odnosno oni osvoje i donesu slobodu Kosova, a ne mi. Znači, naša ideja nas dvojice je bila da deca od 10 do 25 godina, pošto se razumeju u kompjutere, omogućili smo im da sva dokumenta koja je NATO, UNIK, Ujedinjene nacije, odnosno Šiptari prikupili o svojim zločinima, znači ne mi, znači nema ničega što je srpsko u ovim dokumentima, da to naša deca od 10 do 25 godina pošalju u svet, ako da Bog, na milijarde mailova, i verujte mi da ta deca, kako pošalju taj mail, jednim klikom će biti najbolji branioci ove zemlje, jer su učestvovali u odbrani. A da svi mi budemo samo ti koji ćemo ih pogurati i da našoj deci omogućimo da ona to rade, ne mi. Svi misle da ja tražim da, odnosno Stevan Đurović i ja, da mi to radimo, odnosno da mi treba da učestvujemo u tome. Mi ne trebamo ništa da radimo. Samo našoj deci treba da damo dokumenta koja će oni prosleđivati u svet, oni tražiti ljude i oni se objašnjavati sa decom njihovog godišta šta su njima uradili, odnosno njihovim precima, odnosno njihovim precima, zahvaljujući tome, i ako da Bog, da prvo krenemo na Skadar, ne da vratimo samo Kosovo. Moja ideja je megalomanska, ja sam uvek bio megaloman, odnosno čovek bolesnih ideja, vezanih za stvari koje sam radio, pa smatram da naša ideja treba da ide dotle da jednog dana i Skadar bude naš, onako kako zakon i Bog nalaže. A da naša deca, možda ne u ovom veku, ali u idućem će to sigurno biti naša ako im ostavimo put i način kako da oni dođu do toga. Hvala vam što ste me propratili i hvala vam što ste večeras ovde sa nama. Evo Dejan, sad će Dejan. Izvini Dejan, nisam te najavio. Sad će Dejan Lučić da vam kaže nekoliko reči, naš pratilac i čovek koji nam je pomogao u mnogim stvarima. Hvala ti Dejan što si večeras ovde. Najvažnija stvar da budemo pametni pa da učimo jedni od drugih. Evo, Jugoslav Petrušić koji uvek baratao sa eksplozivom, sada govori o elektronskom ratovanju, o specijalnom ratu o kome je govorio nekada Duško Bilić. Podstaknuti njegovim načinom razmišljanja, ja kao pisac smatram da treba da postavimo minska polja na granicu odakle treba Crnci i Arapi da dođu. I to sam rekao u televizijskim emisijama. Svi su skočili kao preteruješ. Da bi ovo sve zaustavili, ja mislim da bi trebalo da se napravi, da se povežu Ibar i sestra reka koja se zove Tibar.
Tibar i Ibar je isti naziv, jer to znači Italijani. Pošto su Italijani na udaru isto kao mi, mislim da bi ovako neko udruženje trebalo da nađe bratsko udruženje vojnika ili policajaca ili kontraobaveštajaca u Italiji. Tu diplomatsku misiju Jugoslav može i Đurović da odrade. Ja imam čoveka s kojim mogu da ih povežem, to je Pop Ilija Ivić. Znate vi njega? Mislim, preko ja Iliju Iviću znam jedno 30 godina i on je dobar pop, ne kažem ono što jeste stvarno. I mislim da bi to bilo vrlo bitno i da se aktivira dijaspora. Ja sam stalno ponavljao, Mossad je najmoćnija obaveštena služba na svetu zato što svaki Jevrej u inostranstvu kad mu se spusti ruka na rame i kaže, brate, treba za Mossad uradiš to i to, kaže, razumem, ne kaže, hoću, neću. Mi moramo, svaki Srbin u dijaspori treba da postane potpora srpskim nacionalnim interesima i o tome da se ne diskutuje. Mi moramo da stvorimo klimu da se najzad patriotizam isplati, a da se izdaja kažnjava. Postoji samo jedan način da se izdaja kažnjava u okupiranim zemljama. U okupiranim zemljama izdajnike obično kažnjava Sveti Vasilij Ostroški, Sveti Jovan, Sveti Petar i tako dalje. Pametni ste, razumete. Bog je Srbin. Evo, prvo da kažem da vas sve pozdravim, a drugo da kažem da mi je velika čast što sam ovdje s vama danas, zato što se nalazim u jednom patriotskom okruženju. Inače sam ja predsjednik udruženja izbeglih i raseljenih lica Zavičaj Beograd i sa Stevanom i sa Jugoslavom imamo odličnu saradnju, imamo memorandume o saradnji. Nadam se da ćemo tu saradnju nastaviti. Prvo da vam kažem da mi se jako svidjela ova ideja što je Jugoslav iznio. Znači, prvo mi moramo da se osavremenimo, sad su drugi načini borbe, nije to više puškom, sad moramo elektronski da radimo i to jako podržavam. I nadam se da ćemo svi sa ovoga skupa ponijeti jedne utiske, prenijeti i ovu pozitivnu energiju koju smo večeras ovdje osjetili svi, nadam se, ja sam je osjetio, vjerovatno i vi, da ćemo nastaviti da je širimo prema drugima. Evo, ja ću već večeras, idem na još jedan drugi skup, već ću pričati o ovome, već ću ljudima prenositi ove dobre ideje, šta smo mi ovdje na neki način, ne možda u bukvalnom smislu, ali u nekakvom drugom smislu, šta hoćemo da radimo. Hoćemo da radimo dobre stvari, hoćemo da budemo patriote, hoćemo da budemo svoji na svome, hoćemo da naša djeca znaju da su Srbi i da se bore. Vjerujte da djeca i naša omladina su možda veći patrioti od nas. Samo im treba dati prostora da oni to pokažu, a upravo ovo je jedan što je Jugoslav rekao. Ništa, kažem vam, evo, ja sam sretan što sam večeras s vama, idem na još neke druge stvari, već ću početi polako da širim ovu energiju. Evo, toliko, hvala vam i ja nemam šta drugo da kažem. Različit materijala sad, neki CD da širi. Ja moram da idem. Ne, nego sam donese CD. CD, već ja počet da širim. Znači da poštuju što više mailova u svetu i da time sad vode rata, ne više puškom. Znači svaki poslati mail jednim klikom pomozite Srbiji, ko da ste ispalili 10 metaka iz automatske puške prema Šiptari. Evo sad gospodina Stevana Đurovića da vam kaže da spavim. Znate šta je interesantno ovdje na ovoj promociji? Odnos generala MUP-a i vojske bio 200:, bilo je više nego što je bilo iz vojske, samo na jedan Borović. Bilo je 2 puta više. A niko nije progovorio. I iz tog razloga što tamo nije progovorio, sad bi mogao Glamočin da ustane i da kaže neku reč. Tamo si čutao, ustane i kaže neku. Ajde. Ja sam tamo skupljio informacije. Sad ih daj, brate. A, pa mora platiš, prijatelju. Ovo se radi za dobrobit Srbije. Fino je Jugoslav rekao, a i Stevan, da ovaj projekat treba da bude nešto što će da nas nadoveže na sljedeće projekte.
sad se borimo da očuvamo ovo Kosovo. I samo mi nije jasno zašto ova naša ekipa, kako kažu, Brnabićka, više ne znam da li je muško ili žensko premijerka, nije uzela Jugoslava i Đurovića u tim za odbranu Kosova, zato što su to ljudi koji jedini imaju validne podatke, činjenice i mogućnost da to prezentuju na pravi način da Šiptarima jedanput zapušimo usta. A ovi naši razgovaraju sa čovekom koga tražimo po međunarodnoj poternici što je ubio, klao Srbe, Albance i ostalo. To ne može tako. Oni su napravili neki tim sa ovim Markom Đurićem, ali to više nije to. Tako da ne mogu da razumem zašto nisu uključeni i trebalo bi da pokrenemo jednu inicijativu da njih dvojicu i još neko ko bude hteo. I sebe, nemoj sebe da isključuješ. Dobro, mogu i ja ne bežim od toga, nego govorim... Mi smo znali na terenu, a ti si znao gore šta nam se spremi. Vidi, da ti kažem, Đuro, jedna je stvar kad ste operativci na terenu, a jedna je stvar kad ste iza. Vi ste imali one neposredne podatke, činjenice i dešavanja. I vi trebate njih da kažete. A mi ćemo svi ostali da pripomognemo kao što smo uvek i činili. Eto, dovoljno. Ne znam šta ste rekli, ali lepo ste rekli. Da, pa politički, pa slušaj. Ajmo još neko komisije. Evo ga, čovjek koji je bio na Karavu. Izvoli. Evo, među prvima ranjem tamo. Komandir Karavu. Šta da kažem, drago mi što sam ovde večeras, znači to je pod jedan. Apsolutno se slaže što rekao i Đurović i Petrušić, znači da trebamo da angažujemo našu decu, to je budućnost naša, znači to je to. Ići prema svetu, ići ka svetu, u svet, tehnologija je nova, nove su znači sada stvari, znači internet i tako dalje, borimo se sa tim stvarima. Znači jedan mail, 10 metaka ispaljenih, što je rekao i Đurović i Petrušić, znači ićemo tu varijantu. Istina mora ići u svet, znači istina je jedna i istina mora da bude jedna. Baba moja pokojna je govorila kad napravi neku glupost kao dete, a pravio sam mnogo gluposti kao dete. Kaže, sine, zaklada se zemlja raju da se sve tajne saznaju kad tad. Tako će biti i ovaj put. Toliko. Znači, idemo preko naše dece, preko nas, širimo znači istinu dalje u sve. Koliko može i kako ko može. To je to. Hvala. Zoki Pejović. A ne, mene sad Nešto, došao, ajde, ne ovdje sad. Jednu riječ, nema veze, bio si s nama da. Jednu riječ. Pa ne znam šta bi sad rekao, malo si me zatekao, ja sam prvi put i većinu ljudi prvi put vidim. Pa ja samo mogu to reći da mi je Đurović bio pretpostavljen dolje na Kosovu za vreme rata i da smo eto tada prikupljali zajednički te informacije i da su sve stvari koje su se događale dolje bile prisutne i da su te stvari prosleđene i da je neko na osnovu njih trebao da reaguje. To je to. Ne znam šta bi drugo u tom smislu rekao za onaj period. Za ovaj period potpuno se slažem ovo što je Petrušić rekao da novom tehnologijama preko interneta treba se boriti, treba širiti, prilagoditi se vremenu i širiti informacije. Eto, to je to. Jer istina je sigurno na našoj strani. Eto, toliko. Kažem vam, još jedan put smo uzeli da drugi ljudi pričaju, a ne mi, da izađemo iz okvira toga da je ovo pojedinačna stvar, nego neka svako sa svojom decom uveče sedne i nek se bori na svoj način. Napravili smo 50-ak različitih otvora vezanih za sajtove i na tim sajtovima svakodnevno će biti slato svim mogućim institucijama po svetu mailove. Znači, u koordiniranim akcijama ćemo raditi, a vi pomognite koliko možete, to će za nekih 10-ak dana da bude. Isto tako, danas sam se sa Stevanom dogovorio da krajem godine u Sava centru organizujemo oko 300 najmoćnijih ljudi ove zemlje iz svih struktura, kako kulture, policije, vojske, medija, novinara, političara, pisaca i tako dalje, da ih skupimo da budu najveći, da prisustvuju promociji i da to bude jednim klikom spasi Srbiju i da u to samo decu uvučemo, kažem vam još jedan put, a da se mi stariji isključimo. Jer svako dete koje pošalje jednim klikom to, ono je u suštini naš borac, da ono što su svi radili, da mi vratimo našu decu našim korenima, nebitno kojim jezikom pričaju, a 90% dece u inostranstvu ne razume totalno srpski. Ako ne bude poslalo ova dokumenta i ne bude se borilo, nikad neće biti naši.
ovim putem ih vežemo da njima bude Kosovo i Metohija svetinja, a Skadar posljednja stanica koju će vratiti Srbiji kako su nam uzeli, tako može da je vratimo, ljudi, nije to prvi put u istoriji ili istorijskim činjenicama, samo je pitanje onoga koje ciljeve mi hoćemo nama da postavimo, šta ćemo da uradimo. Još jednu stvar ću vam reći koja vama verovatno nije poznata, da vi znate, grobnice koje su nastale u Batajnici, da znate, samo nastale su posle 2000. godine. Znači nisu nastale za vreme rata. Veštaci na kojima radimo, Stevan i ja, su mi dokumentovali da su zemni ostaci stariji od 6 meseci do godinu dana. A iskopani su od juna 2001. do juna 2002. Zemni ostaci su stariji samo godinu dana. Najbolji primer je selo Ljubenić, gde je ubijen otac Ramuša Haradinaja. I to je namestio oficir Nik Peraj. Ali 17 staraca iz tog sela koji su umrli u Albaniju danas se nalaze na Batajnici, neraspadnuti. Znači, neraspadnuti ljudi koji imaju preko 80 godina se nalaze na Batajnici, koji su umrli u Albaniji. Isto morate da znate za činjenicu da je Andrej Starović, nevladina organizacija iz Petnice, iskopavao sve te leševe sa svojim drugovima iz Petnice. Vi ste svi profesionalci, ovdje ima vas koliko god hoćete. Da li ste ikad čuli u životu da jedan istražni sudija, Milan Dilparić, dozvoli nevladinoj organizaciji iskopavanje tih leševa na Batajnici? Pri tome, sa njima je učestvovalo još jedna nevladina organizacija koja se zove Nataša Kandić i nadgledala to sa kime? Sa međunarodnim faktorom, odnosno istražiocima iz Haškog tribunala. Pa želim da vam kažem da koga god sutra od vas pozovu na odgovornost, da ne prihvatate nikakvu krivicu, jer su nelegitimnim putem došli do svih dokumenata koje su pribavili. I da se niko od vas ne treba odazvati ni jednom organu, sve do onog momenta, dok ne utvrde činjenično i pravno, činjenično stanje koje se desilo ovdje na Batajnici, odnosno, morate da znate, bio sam u Kraljevu, kod ciganske familije koju su navodno doterala braća Betići. Sve je laž, niko ne poznaje braću Betići. Oficiri u Srbiji i policije, izvini Milane, koji su lagali da su braća Betići bila ovdje, najveća laž, ubijeni su na Kosovu. Znači, najveća laž koja je izrečena u Srbiji. Zašto? Braća Betići su na svojim grudima posle 2,5 godine, vidite, imali ovakav papir gde piše ćirilicom braća Betići. Posle 2,5 godine. Tako je, neka su ga iskopali. Ne. Evo ovakav papir su imali. O njima, na moju nesreću, svedoči jedan guri, kum nekih mojih prijatelja i tako dalje. Sve prevarant do prevaranta. Mene ne interesuje ko je iz vojske, ko je iz policije, ko je iz politike. Mene ne interesuje ni rođeni brat, ni otac, ni majka. Niko me ne interesuje. Kogod je lago, treba da odgovara za svoja zlodela. Odnosno, kogod je posle rata izdao Srbiju, mora da odgovara isto. Mene baš briga šta je radio za vreme rata na Kosovu. To je njegov problem što je bio hrabar, odnosno moj. Šta sam ja radio za vreme rata, odnosno Stevan Đurović. Posle rata se vodila bitka koja je 10 puta konkretnija, opasnija i jača danas za našu decu nego ona koja se vodila tamo. Svaka čast svakom čoveku koji je tamo nosio pušku i bio hrabar, ali to ne znači da je on mogao posle rata da s nekim bude, da se dogovara, pregovara i odnosno da radi šta god hoće. Ovo je jedinstvena prilika da rušenjem zlodela koji su se desili u Batajnici, odnosno u ostalim grobnicama, ja ne znam koliko je vama poznato, u Srbiji je iskopano oko 600 grobnica. Oko 600 grobnica. U svakoj grobnici smem ruku svoju da dam da se nalazi po jedan Srbin. Ne pričam samo o grobnicama s Kosova, pričam o grobnicama iz Hrvatske, Bosne i Kosova. I svud su dovozili srpsku decu. Jedan od najflagrantnijih primjera su deca iz Vukovarske bolnice, 7 ih leži isto na Batajnici. Pa su iz Srebrenice dovozili ljude, isto leže na Batajnici. Taj projekat je mnogo star. Trebao je da zameni zločine iz Nemačke, odnosno nemačkih oficira koji su ubili 45 do 55 miliona ljudi i samo 8 osuđeno. A od Srba do sada imate osuđeno oko 2400 ljudi. Od toga 1000 visokih oficira, ljudi. Ako smo spremni sve to da ostavimo deci u amanet, neće nam ni ostati deca. A nama život više i ne treba. I onako su nam uzeli sve što su mogli da nam uzmu. Mene su proglasili izdajnikom na pragu gdje mi žive otac, majka, braća i tako dalje, i rekli da sam ja izdajnik, da se njihove grobove došao da izdam. I svi su čutali, osim normalno Stevana i još nekoliko ljudi koji su me spasili tada da budem živ, zato danas pričam ovako. Ja mu se i zahvaljujem ovim putem vezano za to, a on evo nek dovrši. Hvala vama na pažnju. Mi smo krenuli sa jednom idejom okupljanja da oni koji imaju šta da kažu progovore. Očigledno da je najveći problem kod svih nas da nešto kažemo.
Ovo udruženje košta. A šta košta? Košta da neko može da ustane i da kaže šta je radio. Ne mora sve, neka kaže ono u što je 100% siguran. Nikoga ne traži da govori ono što nije činjenica. Ćutanje je zločin. I to ne zločin. Niko ne mora ovde da voli otadžbinu, ako ne voli svoju porodicu. Onaj koji voli svoju porodicu, on voli otadžbinu. A da ne bi dužio, ja ću da kažem stihove jedne poeme koja oslikava neko naše stanje. A to je: ne priznajem opštu krivicu za svaku boru na srpskom licu, ali kriv sam što nam je svađa razgovor, što brat bratu najdublje oko kopa kada mu drugi ne mogu ništa. Kriv sam što se gase naša pepelišta pod krstovima manastirskim, što nam snove pokradoše, nebom raziše, groblja nam množiše, kolevke popališe, opoganiše jezik i božure. Kriv sam što se u Boga nadam, što sam navikao da stradam, što ustajem kad padam, što ćutim i što se ne jadam. Kriv sam i što mi kičma mesto tregera ne služi, što mi je jezik duži no što treba i što prizivam pretke i sadašnje retke za putokaz narodu mome kad duhom i snagom klone. Kriv sam što Boga prizivam uz pomoć krsta i 3 prsta i molim da zlikovcima oprosti, ja znam da znaju šta rade. Kriv sam što mi zemlju krune, bez bune naroda moga. Kriv sam i jesam i nisam, kriv sam i što jesam gde jesam i što nisam gde nisam i što sam onih čiji sam. Kriv sam i evo čita mi se na licu, kriv sam, kriv i priznajem krivicu. Hvala vam na druženju. Sad si došao kad se aplauz deli, jel? Gde si bio pre toga? Tamo na vrijeme, na vrijeme. Denje. Onda stiže. Evo jedno koji nema problem da kaže. Ne smio nikom da ima problem.